تماشاوان هیجان ها صدای من عبدالکریم خان میوان می ایرو امی صحبت اکی لسر شرکی و لسر نوشتا و لسر تشتین فایده وانج مریارا هیه لسر یو سکن برای سیدا سر شواتی برنامه سیدا اشکرم آخرا متقارن بیشن شرک چیه و چند قسمه شرك evda cerayı pırın yani tamamen nıkarım anha binin zaman şirkat ülhiyet dahiye o şirkat rubiyet dahiye ya da ülhiyet da hele ki tiştiku insan melde bal hele ki tiştaku ancak Xwedê Teala dikare wan tişta bike. Mînanî gazî kirin, gazî mirya dikin û mîna hinekî tiştê ku îmdad ji ruha dixwazin, îmdad ji qebra dixwazin, îmdad ji tiştê ku di evê da dibêne ebdal hene, ebtal hene, nizam çi hene, bana di imdada mera da tênî, merfiatê didin mera, o tişta ji mera defa dikin. Eva di dînî İslamê da yani şirkin, demek Xwedê Teala nikare haşa şirk ji Xwedê re dibîne. Yani merev hikî insan hene pêk dibe Xwedê û filan kesê dizane. Aha kir, Xwedê û filan kes dizane aha bû, evana şirkin. Eva cerayı şirki pırın, ya meleci pe ivi farkında navım heneki tişta. Yeki heneki insan hene van tişta vati ku sondharına buan sondukhun. Eva şirkin, gazi dikin. Ya Şeyh Ali, ya Şeyh Musa Efendi, ya Şeyh Abdülkadir Geylani. Evana dini İslam'da yani van tişta tının ve ketine nava millet. İdiş nava millet imkana uyu derxistine tını millet çünkü van tişta yok ki. Ki minani evet din. Feye rükne ki din. Rükne ki din. Bid'a kenne şuna sünneti, kenne şuna ferzi. Ha gazi kına khasib Xwedê. Eko mera xalas ke Xwedê. ایک یاردم بده مرا خودی، ایک مرفعت بده مرا خودی، ایک منع بکه خدای او ایجا تینی هنه که تشتی ده پیدا گری دادن اول دوید شرک جرعی شرکی اوی دا پرن ده شرعی دا پرن yani em ancak dikkarın kısmı ki ji binin varın ev kım minani ko ayet liser چند آیت هنه که نزد کی آیت پر لسر شرکی سکین ده چنکی ده زمانه کی دا پر شرک ده رواجی دا بیه پر تشت هیدیه ایه جبوی آیت گلک وی بست که من اجوید که ایکی آیت اندکارم ده زمر سورسی ikinci ayet ve وَلِلَّهِ الدِّينُ خَالِص وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِنُقَرِّبُونَ إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى معلومه ve ki manavi eve ki dve jiboy Xwedê dînê xalis jiboy Xwedê ê ku digirin bixêr ji Xwedê hinekî ewliya yani haydi ewliya çi ve kêfoye yani şu dost digirin evet dost digirin düşün Xwedê da قبر دبن ها شخص دبن من دون الله yani hiç gayri Xwedê ki cel dizan ha peygamber dibin ha peygamber ha meleket dibin ha cin dibin ha peri dibin teri tiştî var evad dibin ma na'buduhum illa linuqarribuna ila Allah zulfa dibin ibadet nakiş bu vana illa vana men niziki bal Xwedê vadkir müşteki Mekki civar ne bu eşva aynı kelime khuni dibe evad dibe çi dve vasıte orta Xwedê û Abdê da vasıtekî dinî çê dikin. İja ev vasıte orta Xwedê û Abdê da esas tune dînî İslamê da çünkü eva mena. İja eva gava ku merî bana çê bike eva dibin cerayê şirkî. Yekşî ayet dibê di Sûre Yusuf da
آیت الله أعلم هفته شیء نای پیامبرون مرد کاره نزدیک سوره یوسف از 57 Şimdi ayet çiziyor. آیت به ایمان ناین اکسری و بخودی ایلا و مشرکون ایمان ناین اکسری و بخودی یعنی ایمان حقیقی demek ناین ایلا به مشرکی ایمان دیدتی Yani illa imana da şirkiye. به شرکی ایمان Yani şirk iman ve duru. نه یعنی ایمان ناین ایلا به مشرکی ایمان دیدتی Evet. یعنی مینانی بویژه خودی و شیخ عبدالقادر گیلانی آهاد که Evet işte. Yani Xwedê illa şirkekî Xwedê ra çêdike hîn Yani hatta şirke geçene ki iman işte iman oyun bir şirke var. Avana pırtıştı tehlikene eva insanı mey Müslüman paşu iman dineti fakat imana xwe bi şirkê dineti evdiki. Mesela devam yapırtune ez xwazim pişteki jî pirskim. Yani hûn dibêjin ji Xwedê zêdetir, bêtir, meriv gaziyekî dinê bike va şirk. Meriv bêjî ya Şeyh Abdulkadir Gîlanî ya filan Şeyh İmdada Muwere ya Xews ya Nizam Kutub, wana ki şirk. Ama i'tiqadî aha eva şirk Din İslam'a tiştek vektine. Her l'aqîda İslamî mizêka aqîda mümin ve heyeku aqîda Müslümana dibêje evana الوهيات إذا دبش شريك جخديره çünkü ادعاء العبادة حديثه Evet. Gazi kırın bu ibadeti. Evet. Ega meri gazi şahsat ki lejemte hazır be ev şahs lejemte hazır be Meriv gazî ki düşünüyor. tabi vere vi bari me bide piştamın dikare لميريك مريال بغضايا تلفرا غازي كي يا شعب الخاضي جيلان شعب الخاضي جيلان تي باري تي بشلوكي لبرا عربات تي كيف شامبوري لجامته انسان جدني هبه تدي ورا زور بديم عربون بالشامبوري ديرخه تو غازي ونوكي Gazî mirîd ki. غازي مريال كي مري ورا عربات تي شامبوري ديرخه يا مري حاشك Evcî mümkün mü? ايوا ممكن ايجا Başa seyra demame xelas bû, em di bernamekî de devam bikin. ايوا يجرعي البرن Şirkî pırın ve jî persekten izah kir. الدين دا او انجخ قصايم izah bikin ica Başa spas seyda, spas bu ve sohbete xweş.